Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Люблино. Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Aynen tarii tarafı olmasın. برادر میگی در تاجیکستان اومده میگه صدوات چطوری چیکار گفتی یکم راستاکیش 50 میلیون دیدی یکم با پوکیز خرج میدیم مشکل داشتیم بریم طرفی صدوات اینا مترو برو میدیم میگم جو چشم بندیش نیست نمیخوام تا قنم کنم داشته آقا YouTube'da mı rekliyor bu? Ha? YouTube'da mı rekliyor? صدوات مترو درست نه یا
Başka yok. Başka. Ne burada? Moskva.